ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯔꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯦꯟड ꯍꯥꯏꯋꯦꯖ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯤꯇꯤꯟ ꯒꯗꯀꯥꯔꯤꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ Chief Minister Yumnam Khemchana Prime Minister Narendra Modi amadi Union Home Minister yauna Center ki luchingba kya unabagi manung channa Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari ga sungarang New Delhi da laiba mahaki office sa unakre hari unabadu da Deputy Chief Minister Nemcha Kivgen amadi Losi Dikho su sarukyaki Manipur da paikhatliba tongan lambi sembagi project singi oiriba fibam Union Minister da khangan ki hari Sedasida Ladiba National Highway Singi Fibam Hena Fagalhanaba Haiki Hari. Union Minister Nitin Gadkari Naso Paikat Bayaba Tabak Singh Paikat Kani Haina Thazaba Pirakre Hari. Horticulture Department and Nongmaiching Area Farmer Association ki Kuthangda Lomi Singh the Pirakpa Singh Mai Pakna Lokpangam Lehaina Association Siki Secretary Thangja Yaimana Fungtorakli. Haukiba Chahida Pirakiba Singh Chara do Funal Maring the Tarakpani, Nomaiching Area Farmer Association at Tinjaktami Paltang the Lamdamama Oina, Tongan Bapotokia Potona Bohona Rivers, the Horticulture Department and Ngak O Pirakpada, Tagat Fundorakli. I could sing Thadari, see Mamang Sahi 2025 April the Thakirni, Ado, Hojiki harvesting Matamina. Masi ekhoina lok chabani ekhoina tan jabani masi se horticulture department na pikaraga ekhoigi association farmer association sina thajabani nomajing area farmer association gi target ti ekhoigi MN objective ekhoigi state sida mipang tangdaba tinjak ta mipang tangdaba haibagi aim and object ni ekhoina honarisi atopa perform da pusilaga ekhoina chaba khotpa tawba asi khaitang urisu kan haunaba honajabani National Legal Services Authority NLSA Manipur State Legal Services Authority MSLA SA Lamfelpat Imphal gi mining makhada Legal Aid Clinic LLC Samaram amadi Kombirei English School Fundrai anina punna sender nomagi oiba Legal Awareness Program ama Thobal District ki Fundrai da leiba Kombirei English School da pangthokre Tharamadu da Langatel Gram Panchayat ki ex chairperson S Tomba School asigi principal Muhammad Nawang amadi Khongjom PS ki OC Inspector SS Joy Kumarna athoiba mithung singwaina sarkyaki Prohibition of Child Marriage Act 2006 and Free and Competent Legal Aid Haibasida District Legal Services Authority Thobalgi Panel Lawyer Advocate Mayang Lambam Swami amadi POCSO Act 2021 and JZ Act 2015 gi matangda Panel Lawyer Advocate Muhammad Jakir Huisena Resource Person Singwaina Wanganki Thoronga Mari Lenana Legal Aid Clinic Samaram gi Paralegal Volunteer PLB Danajit Sagol Semna Lakada Bachahi English Ngani Kuntra Fawbada India da Chahi Sudana Yumpan Bagi Wakalonasi Mapung Fana Muthalasi Amadi Child Marriage Free India Ma Ohenasi Haba Pandam da India gi Mafam Pumbada Chathanariba 100 Days Intensive Campaign gi Sarkama Oina Ngasigi Legal Awareness Program asi Pangtokpani Haina Fungtoki 100 Days Intensive Campaign Free India Child Marriage Free India haidana akhoi Bharat apumbada numit chamani gi oiba angang nganna sahi sudriba angang singna yum panba masi thingnana bagidamakta adugu pampang thokchaba program sharuk amani lagliba sahi 2030 phawbagi manung asida Bharat asida Child Marriage Free India ohellagadabani haiba pandamda Bharat apumada chathariba program asigi sharuk amada ngasi Kombire English School da ekhoi program asi sinjari Bosem amadi Kosem gi exam center singda mi gi ichau thokle haina Kuman United Club and Mairapai B Association Kukma Women Wing gi Secretary Thangjam Revika Leimanangasi Kukma gi office taw pawmi singa unabada haikre Mahana makha taradona hauji ta thariba class 10 amadi 12 ki examination singa samayang Imphal gi examination center singda
एग्जाम थारिबा महेरोइसिंगी मतेंग पांगबा लाकबा अमदी मचा मसुसिंगबु थिनबा नत्रगा थवाई वादुना यावरकपा ममा मपा अमदी मरी मतासिंगना पुरकपा गारीसिंगना ट्रैफिक जाम थोक्तुना मी चाउ थोकले इरमदम मणिपुर की तुंगी युम्बिरेल ओइरकदबा एग्जाम असिबु अनफेयर मीन्स के लिखुन थीरेबा ममा मपा अमदी गार्जियन सिंगना मसक थियनबदा नतना खुनाय असिबु मांगथरकपदा अचोग मतेंग पांगसिले मचा मसुसिंगी असिंगबा लाइबक चांगिंग असिदा मनिंग मखा तमना महेरोइसिंगना चांगिंग जनबगीदमक्ता ममा मपासिंगना तौरीबा हुरान लोनागी थबकसिंग खुदक्ता लेपियु हाइखी क्लास 10 11 अमदी 12 एग्जामिनेशन की कोई तौर फिबम जिदा कोई मयांग इम्फाल दा सेंटर तारिबा स्कूल सिंग गी अकोइबदा कोई अनफेयर मीन्स की खोंबान चेनबगी कोई सिगुम्बा यामना येंगबदा नुआइतबा एक्टर ट्रैफिक जाम होइबा लंबीदा अदगी मी यामना कोछनबा ग्रुंग 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 लांगबा नुपियां यावसंग कुमहै मदौना तौबा तौरिबा थबकसिंग असे खुदक्तगी ngasiगी नुमिसिदगी खुदक्तगी लेपियो हाबा वाफम यामना थमजरी हंतक 12 की एग्जाम दा सब्जेक्ट अमगी क्वेश्चन लीक ओय हाबगी मतांग दा कोइ म्यांग फालती कंप्यूटर सेंटर में फाबना चिंबगी कईगुंबा थोदो अथो खरसु लेग्रे अदुना सिगुंबा थबकसिंग से कोई कुकमा म्यांग इम्फालना कोई असुकी मतिक कन्ना कोई तविदनबा अदगी सिगुंबा थोलक्तनबा आइना कोई हन्ना हन्ना म्यांदा हाजरी अदुगा मखा ताबदा करीगुंबा असुम चथाबिबा तारगदी कुकमाना लौखलौखा थबकता म्याम इसा इसाना दायित्व बुबिगदबनि हाबु वाफमजु थमजगे कुकमा वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट असेम मेमचाना इंग्लिसिंगनी कुनगा हुमदगी मेगी तांग अहुमदगी थोकिबा इरांगसी हौजिक फावबा इरांगसी की वारोइसिन पुरक्ट्री क्लास 10 अमदी 12 एग्जामिनेशन सिंगसु कन्ना चथरिबा मतमसदा यावशंगी थाबल चोंगबगी मिंगदा नुपी मचा सिंगना मयांग इम्फाल की अकोइबदा सेल थतबगी थबकसु खुदक्तगी लेपियु अइखोइ नीबगी हैनबी सि थादोगलसी मयांग इम्फाल की ओइना यावशंग मनुंग खक थाबल चोंगबियु थाबल चोंगबा मतमदसु येंगबा नुंगाइतबा ड्रेस सिंग सेटपिरकनु हाइकी नीबगी हैनबी महौसादगी चथरकपसी अखोय हजि लेपसी हौजिक अखोय पैखाजी कन्ना तौरिङै मतांगसिदा नुपी मचासिंग खरा थोअगा लंबीदा अखोय थतना गारीसिंगदगी पैसा नीबा खाइबसी लेपिरो खुदकसिदगी लेपियु मसिगे हैनबीसे थादोजी लोइना अखोय म्यांग फानगी ओइना यावसंग हौबा नुमितदगी लोइबा नुमित फावबा कोई थाबन चोंगमने चिंबसी तौबियु मखा तारकदसु तौबिगनु नुआइरिबनी हराउरिबनी हाइदना थाबन चोंगबा मतमदसु यामना अथेंबा नोंग ngaramdai bok चोंगबदु तौबिगनु पुंग बारो फावबदंग चोंबियु लालसी लोइबा नत्री अखोय नुआइ थोकपा याबा मतम नत्री अदुना इरांग परंग तौदुना अखोय मतम मांगन गुमजी आमजू मदि DIPR न सिंदुना हौकिबा फेब्रुआरी की तांग तरागा माथोइदा वियतनाम द चटकिबा खोंगचट अदुगा मरी लेना खोंगचट अदुदा लमदम असिगी पाउमी खुनाइना थेंगनारकबा वाफम क्यागी पाउदम Pm-Istv की पाउमी ख्वाइरकफम नाउबा चोंगथाम अबोय अमदि बिजिया पेबमदगी तामिनसी All Manipur Working Journalists Union amade DIPR anina punna khushamnaduna haukiba February gi tang taraga mathoida journalist singi oiba tour ama Vietnam da chatki Vietnam gi chana lonchat suba nomba kanbagi amade karam na makhoina hingnabagi amade chaukhatnabagi kari thaudang lori kari development leiri haibana chingba kaya sing lamdam asigi paumi khunaina hakthengnana khanghanna bagi damak अशिगुंबा टूर असे आमजू अमदे मणिपुर लेंगा की DIPR अनिना पुन्ना खुशमनना सिनबने खोंगचट अदुदा DIPR की सेक्रेटरी हुंगयो वर्संग IAS ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की प्रेसिडेंट अशेम भक्ता एडिटर गिल्स के जनरल सेक्रेटरी युमनाम रूपचंद्र यावना तोंगान मीडिया हाउसिंग दा थबक तौरिबा अपुनबा पाउमी कुनगमंगा अमदे DIPR की ऑफिशियल मंगा यावना मियोय कुंथ्राना सरुक याखी खोंगचट अदो मणिपुर की चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फ्लैग ऑफ तौरबा मतुंग
इम्फाल की ब्यूटी कैंड्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट तगी कोलकाता फाउबा फ्लाइट चलबा मतुंगदा कोलकाता दगी साउथ वियतनाम की हो चिन मिन सिटी द थुंखी फेब्रुवरी तांग तरागा निथोइदा पाउमी टीम अदु आमजू की प्रेसिडेंट अमदे EGM जनरल सेक्रेटरी अमदे DIPR की सेक्रेटरी न लुचिंग खुदपु अमना हो चिन मिन सिटी की मफम कयाद पुदुना अहनबा ओइना मालेम की लम कोइबा सिंग मिटेंग नफम अम ओरिबा अरीबा मतम की अमेरिकन सिंग लांद सिजनखिबा टैंक फाइटर जेट सिंग बॉम्ब मखल कया की नोंमई मखल सिंग चिंबसु पाउमी टीम अदुना येंखी हाइरिबा मफम असिदा मालेम की मफम कयादगी लाकपा टूरिस्ट सिंग की पुंगनिंग चिंगसिनबा ngambada natana revenue laknabagi achauba maram amasu oiri mathangda bamboo की प्रोडक्ट न साब पोलम कया अमसु येंगहलखी मखोइना वागी पोथोक अमत्ता मांगहंदना मदुदगी मखल मखा कया की प्रोडक्ट पुथोक्तुना लाखलिबा टूरिस्ट सिंग की पुंगनिंग चिंगसिलंबता नतना मखोई की इनकम जनरेट तौबदा चाउन मतेंग ओइरमी वियतनामीज सिंग असि शुबा नोंबा यामना कनबा मसादा अतनबा अमत्ता यावदबा फुरुप ओइना तौई मथंगी नुमिता खुची टनल्स हाइना खंगनबा मतम अदुदा अमेरिकन लानमी सिंगना अकनबा लान चथरकपदा वियतनामीज सिंगना लोतुना लेरंबा अमेरिकन सिंगी मथक्ता जंगल वारफेयर चथबदा ख्वाइदगी है सिंगलबा वियतनामीज सिंगी लोटफम अमा ओइरिबा खुची टनल्स येंखी मफम असिदा अमेरिकन सिंगना लान तारकपदा मखोइना टनल हुटलगा करमना लोतुना लेरगा कमदौना अमेरिकन सिंगा लांथेंगनै हाइबना चिंगबा पाउमी टीम अदुदा खोंचत अदुगी टूर गाइड ओइरिबा अमना मयेक सेंगना पाउदमखी हाइरिबा कुशी टनल असिगी असांगबा से किलोमीटर जनी मथक्तनी मसिगी टनल असि वियतनाम गी लान मतमदा वियतनामीज नुपा नुपी अमदि लानमी सिंगना अपिक पे योपाक अमना तौरगा सेमखिबा टनल अमनी हाइना टूर गाइड न वाफम कया सुथमखी टनल असिगी मनुंगदा लांद सोक्लबा लानमी सिंगी लायंगफम अमदि लानगी खुशु खुलाई सेमफम फैक्टरी कयासु मतिक चान सेमगटपा टनल अमनी लोइनना टनल असिगी मनाक नकपदा नेशनल डिफेंस फोर्स शूटिंग रेंज अमसु लेरमी मदुदा नोंमई कापा पामजबा पाउमी सिंगी मरक्तगी नोंमई कापगी खुदोंग चाबसु फंखी नोंमई मरु अमा कापगी ममलना इंडिया की पैसादा लुपा चनी गयांखैनी मथंगी खोंगचता चाइना म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया न चिंगबा चटपा याबा ममिंग चटपा तुरेल अमसु ओइरिबा अमदे टूरिस्ट सिंगी मिटेंग नफम अमसु ओइरिबा मैकोंग रिवर द थुंगलमी मफम अदुदा वियतनाम द फंगजबा हैरा युबी अमदे अतई पोलम कयादगी सेमदोक्लबा चाननबा पोलम कया योलंबा थेंगनरकपगा लोइनना पाउमी टीम अदुबु तरामना ओक्तुना अचा थखरसु पिजा पिथरखी प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उसागी मिटेंग मखादा रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ ओइनामना सिंदना नुपी अंगांग सिंगदा चथबा मियोट मिने अमदी मसिदगी ngaktoknabagi matangda signature campaign ama ओइनाम बाजार दा लेबा रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ ओइनाम गे प्रिंसिपल न होदोखरे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइनाम दगी होदुना डिस्ट्रिक्ट अदुगी तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा कोइना चतुना रेस्पेक्ट वुमेन प्रोटेक्ट देयर राइट्स Let's End Gender-Based Violence हाइबा थीमदा सिग्नेचर कैंपेन होदोपकी थोरमदुदा रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ इनाम की प्रिंसिपल एलिजा मैशनामना नुपी अंगांग सिंगदा चथबा क्राइम क्या दगी ngaktoknaba मखल मखा क्या की प्रोग्राम क्या पाइखटखरे PM उसागी मिनेंग मखादा डिस्ट्रिक्ट अस्टा लेरिबा अखोई खुदिंगमकना नुपी सिंगोई काई खुमनबा मखोई की हक सिंग ngaक सेनबा यावना नुपा नुपी खेनबा थमदबा अमत्त ओइना हिंगमिनबसी हाइबगी पाउचल पुदुना डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंगदा लेरिबा मिपुंग खुदिमक वाखल ताहनबा सिग्नेचर कैंपेन ngasi होदुना हयेंग फावबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मफम सिन बथुंगना चतुना पांगथोकनी मसिदा मियामनसु मतेंग पांगपियु हाइखी वुमेन्स राइट की मतंगदा डेट 17 दगी हौना चथजरकलगा ngasi फावबदा कोई 3 days अदुगा हयेंगा 4 days प्रोग्राम ओइदोइनी डेट 17 दा कोई 1 day कम्युनिटी लेवल वर्कशॉप अमा कोई इरेंबम खुलदा कोई कम्युनिटी लेवल की वर्कशॉप अमा पांथोक चा खुल की अंगांग सिंग नुपी मचा सिंग की दा कोइना
yamna maru oiba grassroots tagi khangdaba yadraba akoigi menstrual hygiene hairiba sisu women's right ki manung challiba ama khakni aduna masi maru oiba program asi akoina secondary school da so akoi pangthok charaga ngasi sina akoigi street corner campaign hairiba akoigi oinam bazar dagi hauraga bisnupur district sigi maru oiba mafam khudingmak akoi cover tawjarakanda akoi campaign asi chachagani ngasi pawda akoina tawjareklebasi Pm-Istv gi makhada nupi oiba singi hakse khangdaba yadraba mayamda akoina awareness ase pinanabagi damakta akoi sinjaba campaign ni चटकीबा फेब्रुआरी की तरागा तरुकता क्लास 6 तमनिबी चही तरागा माथोई खक्ता ngairibe हाइरोक पार्ट 3 दगी नुपी मचा अमबो लेकाय एदुदा लेबा हाइरोक पुलिस स्टेशन दा एएसआई ओइबा निंगथौजा मोहिंद्रो कोबो मियोय अमना नुपी मचा दुबो इकाय खुमनबो मांगहनबगी थौदोकपु ऑल मणिपुर वुमेन्स वॉलंटरी एसोसिएशन अकन ममोंगदा यानिंगदबो फोंगतोरकली मियामु ngakpi senbinaba leiriba manipur police ki miyoi amana chatharamliba thongasi laibak thibani miyoi adubu athu matamda maralgi matungina matik chaba cherak pigadabani hairi matungda amu hanna tawdanaba akan mamiding changpiu hairi hoji pawgi marthana temba bremtang lominasi honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. CJ Hospitals Langolna February tarik 19 haujaduna kumanga phawba pangthok jagadawriba free OPD consultation camp asida miyamna saruk yabiyu dermatology ENT eye surgery medicine gynecology orthopedics pediatrics psychiatry amadi dental na chingba departments kaya asida free OPD consultation gi khudong chaba pizari loinana medicine surgery amadi investigation singda chada kungi concession pizagani akupa marol gi damak pizari ba number asida paw phawbirakna ba khanghanjari matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Tada Yeme makigano azabthamo Sigi yumse next Pm-Istv na checksin na laksilaga thamlobani ne Dadarang se juhar habaga amta kidrabo asumna mayamna na machalbo option lugum masigi yumasibu asoyangan kokadabagi next Pm-Istv na napseli next Pm-Istv juhar habadi ngaktok na basembani German technology si na bana concrete ka tokna tinaba matamda kapamul amuk hena angle adle next Pm-Istv strength is in the breaking matung na mayamba mukhana taram nok chari makhata ba paw pisari Kairau Kendra gi manung channel leiba Arab T Maya Lekai Development Association Ground the club asina sindra lekai sigi oibo pon gym sangaba gi thoram pangthokre thoram adu da Kairau Kendra gi MLA Laurembam Rameshwar Meiteina Kairau Kendra gi dimak tawningba mayam ama leiri adubu covid lakhiba amasung Manipur gi thogdo asina loina thabak to onthokpa ngamtri ngasi fawba Kendra gi dimak thabak tawba leptri Kendra sida social worker ni haiba khara leire adubu ngasi fawba thogdo wathok chatpa amasung lupa lising manga fawba mating pangbadi leitri phungtokhi mahangna makhata na MLA mo oina ngasi fawba Kendra gi dimak tawduna lakliba thabak sing khangbiu Chief Minister na lambi semu haiba gi ayaba piba leire Kendra gi semba wal horiba lambi sing athubada semlagani MLA mo oina tawriba thabak sing kanagumba kharana wakai ngang bagi thabak tokfam tokte Arab T Maya Lekai gi oina athubada community hall amasu saduna miyamda khusinagani phongdokhi tungda mahangna makhata na MLA na miyam gi damak tawriba thabak sing bu kanagumba kharana wakai ngang bagi mohota punna thabak tawminasi haiki Manipur wari se mapan tu selalu kot ayam le desa apa itu mana mesin putok pun tadi aku Arab di Manipur manung dah kau ada gitu jalan mana sulit deh mesti hanggam than eno ala ke maroi than adam cai cepat mana mesin putok mai than adam Manipur ekonomi ni am coba thodang lawe ba adu ke mata tak mukso mai ben pisah lo sampai ama langtung kau nam tiap site television ni hingin tom dana pisah mai am jana ini pisah nasi pisah mai am jana aku kalau kau ni am coba kan division jauh ba sah putoi ba ada adu mata nanti sini ada pun kai ba wagi kan maroi aku kalau kau ni mungkin lagi ba maring kulani sini kau ayam macam apa dah am tu wate ba tapi tu hana kau unity apa lagi ada nak kau si kerana maning halas salam ni ada angam ba kau executive nah mai am tu thong lagi mai don jelai le mai am pun nak ada pun nak cakap dah ba tu marab dia tu makan kau ada Manipur ma wala pun saya cuma tham jaga Hazil selak pada maroi ba paw am kana pisari
Chief Minister Yumnam Khemchana Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari go naduna Manipur gi lambi thong phagal hanaba takshinkhre. Hausa pau yona ISB na sandok chari pa pau matang swai la tensin jari mi